Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 18. Aywanam anaimbag ti igos, ket mangan kanto itibonga na. Maidaydayaw to ti adipen nga agserbi as iaayat iti among na. Papagayam, intay dinggen ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ray! Apay aya. Apay aya! Di mo aya mangmanglang agsangsangit ni baby. Awan mo ti mangmangag ko. Kat no itay pa'y lang agsangsangit. Mangmangag mo matgayam. Apay adi ka bumangon. Namin anon abimango na ka nagtimpla. Kan nagsukat iti diaper na. Hanggang, ay, si kamatan. Ang mga reklamo kamatan. Si kamatan ti bumangon. Tani, agparbangonan. Ngam jak pa'y lang naturog. Nay matan Maribel. Pagsarda nga man dahi ta anak mo nga agsangsangit. No kumanga minta inibatam dahi ta cellphone mo. Kat timakder ka, ta inawir mo mat. Dinagsardang kuman nga agsangsangit. Mga abakak nga rudin dito yung games ko. Ita, agreklamo ka pa'y. Kit-kita am lang nga rudeng aglutluto ak. Awan pa'y tal na dito yung apagtaangan mat. Puro sangit timang mangag. Papanamon ngay. Awiram ani baby. Taiso ti kayat na. Di adda mangubakan kwa na. Mapanak inyo balay ti kumparek. Imbagi dito na uli mo. Dinak pa'y amo tulungan. Pumanaw ka manan. Intun agsubli ka. Mabisbisin ka. May mayat dito, pare. Awan timang disturbukan ka nga agay ayam iti silpon mo. Wan nga rod pare. EJ ayan mi, ay na. Nagnalaw-ngaw. Ay wang gayam, ayan dagiti aginam. Napanda nag-shopping, pare. Kat intun malamdang agsubli. Imbag man, tapas shopping dalangan. Una, tadapag shopping da. Ay, pare, isarak nakmamat iti trabaho. Kayat mo, pare? Una, nabayag ako natambay. Kunak man, no adan trabaho. Awan, nagrigat yagbirok iti trabaho no awang bakar mo. Sige, bayam pare. Taisarak ka iti pagtrab-trabahwak. Nabayagan ka, akasapulan mi ti kadwa ijay. Agyaman ak pare ah. Ay, kita man. At dagayam serbiti mayak dito'y balayo. Wen, apay nga inikat da ka iti sigud a pagtrab-trabahwam. Anya nga inikat? Isumot ti damag ko. Inikat da ka no? Siyak ti imikat. Sandak nga inikat. Kunakon kat. Sakala agawid inton mabisin ka. Bay anak man amangan. Sanak sermunan. Imbes ko maamapan ka agbirok iti trabaho. Ngamday tama. Ops. Sumarteng ka. Agminor ka. Bakit? Anya? Isarak na kano ti kumpare iti trabaho. Sigurado ka? Wen, kat sigurado ang maalak. Kat inton maala ka, say-saya atem ti agtrabaho. Tapno saan da ka nga ikatan. Ikatan nga. Apay aya nga ipilit mong inikat dak iti trabaho. Siyak ti nagikat ko naklangaruden. Agsangit man ta anak maun. Yung kapag gatasan, tapno sumardengan. James, sigurado ka ka di anasayat nga empleyado dahi ta isarsarak mo dito'y kumpanya tayo. Wen sir, nabayagan akong parek. Talaga nga mamom? Wen sir. Sige. Gapukan ka. Alag nga agtrabaho dito'y dahi ta aray. Agyaman ak sir. Kasapulan mi atalaga ti kadwa. Anya nga iti ko na ni manager. Ay kat siyempre. Naawat ka adagos. Yes! Thank you, pare. Agyaman ako na ikan ka. Permi ang nag-sales to kak ni sir. Imbagak anasingpat ka. Talaga mo? Naanos ka? Pudno dahi ta, pare. Saan ka nareklamo? Talaga mo ta saan? Isu amabalin mo timang ruging agtrabaho intun bigat, pare. Ay na, gapukan ka, pare James. Adan trabaho. Anya matantimakan nga inlutong bakit?
makapaawan ganas man. Ne, apay ako nam ang makapaawan ganas day taugot ti sayuti nga inggisak iti sardinas. Kat naimas mo't day taa. Bakit adan trabaho? Di nakmatan pagsidaan iti kakasta Wan, pudno nga adan trabahom. Ngam awan pa'y mo't inyawat mo kanyak asweldom. Ay katadan to Iso asaan ka aromanikla mo. Ay, mangan kalat ta ka day. Maudin da ito'y apanagsidata itinatang. No agsweldo akton. Karninton akanayon ti sidata yo. Sir, anya nga iti makunam ken ni Ray. Nagagat nga agpaiso. Kunak tumat ken ka, sir. Agam kasanuntungay, inton addan bukod na adyuti. Ikanyukit din iti bukod na adyute, sir. Takayat nanti agdyute nga iso. Kasta ka di. Kabalan nanti agdyute nga iso, sir. Narwam iti trabaho day ta kumparek. Hala, ikan tayo nga ruden iti duty na. Ray, pinayaban ka, tay pakamukan ka nga ikan ka iti duty. Ay na, agyaman sir. Anya ti kayat mo. Pangrabi wano pangaldawa duty. Uraan niya sir, okay lang ta kanya. Naanos ka no kasta. Sana ka agpilpili iti dutik. Kan sana ka napili iti oras sir. Kasta ti kayat ko nga empleyado. Nasaya at gayam una itay nala ka. May saka nga asset iti kumpanya, Ray. Uy, nagsapakan asumrak pare. Dutik gayam ita? Kasta ati mapagwadan nga empleyado. Oh, agawit ka matan. Tamang rugi ako niti dutik. Ay katuan pare. Good luck. Apay ajak na sangputan ni Ray dito'y balayaw. Napan nag-duty, nanang. Adan trabaho na. When agdwa abulanan. Nasaya at nukasta anak ko. When tapno adda igatang mi iti gatas ni baby. Ay, tamanumot abulan, manipod na ikat iti sigod at trabaho na. Sapay ko mga rod taagbayag iti trabaho na. Sapay ko nanang. Baknang kuman ni Ray no naanos iti trabaho na. Manon at trabaho ti sinirkan na. Kat saan anagbayag. Ay, bareng nagbalbaliw at talagan. Kan nakapagpanunutan ti asawa. Bakit? Umay ka man ditoy! Darasam! Suksok katak ti diaper ni baby. Aguray ka lang dita. Saan ka makauray? Umay kan ditoy! Ay, unay kamutan. Laklakayan ka, saan ang makauray? Apay aya. Anya da ito inluto masidain, ha? Apay aya. Tinula mo't dayta. Tinula da itoy! At aduamat ti papayagan marunggay na hangam jay karnina. Tapno agsida ka mo't itinatang. Kinunakmet ken ka akar ni ti kayat ko. Ken may sa, nasken nga ag-budget ak anaimbag. I-budget ko anaimbag ti sweldom. Tani, masapul agumatang ak itigatas ni baby. Tila paggasgastusan met. Na, no kayat mo, ipakita ken ka ti listaan. Mano tinabati asweldok? Awanen tinabati. Oh, kita am deta. Gatang kantumat agatang itibadom, kaskada pabanglom. Apay, maangot mo nga rod ang nagbangbangloak. Makitam aya, abaro dagiti badbadok. Ay, mapispis ang tupay daytoy duster ko. Katjak pa yun makagatang. Ay no, Ray! Nagadua talaga ti reklamom. Pare Ray! Pare! Napnapanan na nga ta, kat no duty na ita. Ay, pare Ray! Ay, ang damat agor-orok jay. Ay, nakitaan. Ni pare Ray. Ringak. Pare Ray! Pare! Uy! Pare, agriing ka. Nakaturog ka kat duty. Ay,
No sabali ti nakakita kan ka, i-report da ka ni sir. Ay, Pare, nakaturo ka kayamat. ay, pare, saan mo nga ulitin ang maturog no kasta naka-duty ka? Saan ka nakaturo kunakmat? Sige nga rod pare. Imayak lang, ta umayak ag pakada. Nalpas nga minan ti jutik. Sige, ingkan. Basta di imbagakan ka di mo liplipatan. Bawal ti maturog no naka-duty ka. Re, uy, agriing ka, Re. Adda ni nanang mo. Ba din na ya. Anya man ti bagana. Adda nga ron ibaganakan ka. Iso abumangon kan, tamapan mo ka sarita. Yaman to ni nanangan. Apay ayang agreklamo ka. Italaang ay may ninanang kalpasan ti mano abulan. Apay, di mo ka iliw ni nanang mo? Adulamin. Ay nahanaglup ito'y apo ko. Nanang, naglaing pa yung nagkatawa Ay, habay ka din nanang. Ay naanak ko, di magasak dito'y balayo, tani tatang mo. Kasapulan ang maipacheck up. Kat, habay asak ti mayan nyo. Kat, si kamot ti adda trabaho na. Dumawat kami kumaititulong, uray basit laang. Uray gatang kula iti agas ni tatang mo. Asak pa'y matinalagip yung nga umay pagdawatan. Re, mangted ka ka din. Apay akastapay lang, tibagam ka ni nanang. Ay na, nagrigat ti agbirok iti kwarta. Pidpiduta kaya ti kwartak. Mangted kan, nagadupay lang nga ibagam. Kasapulan da nga rudmat. Manoy ati, adda dito yung wallet ko. Ne, sagsasangari bumot gayam day ta adda di tawalit mo. Itin mun aday ta may sa asangaribong. Nanang. Yung gani pa check up ni tatang. Duagasot. Ay nalakay. Anya nga ti maigatang day ta duagasot. Kurang pa'y apamasahi da amapan ija ospital. Day talang ti kabalak nga itad. Dumawat kayo matan akadag iti daduma kakabsat ko. Sakla nga yati anak yaw. Apay apinayaban dak, sir. At ang amin nang i-report kanyak, amat maturog kanumat ni Ray kabayatan anak duty. Ha? Kwa, saan apod no day ta, sir? Saan amat maturog ti kumparek no duty na? At ang nakakita, saan lamay may sati ng ibaga kanyak? Aduda. No kasta. Bayan nyo, sir. Bagbagak ni Ray. Nas ka na bagbagam, ta sana nasaya at maturog kabayatan ti duty na. Uwan, sir. Bagbaga ka. Malaksid iti dayta, imbagada pa'y analaing ka nung agreklamo. Agreklamo no aduuna iti trabaho na. Kwa, sir. Bayan nyo. Bagbaga ka. Anyamot nito yung pagtrabahuan, pare. Nagado ti ipatrabaho da, kat nagbasit mo ti sweldo. Pare, no adda reklamom, baybayam latan. Di mo ibagbagay ti sabali. Taidanon da kan ni sir. Talaga mat. Pa-overtime da, pa-overtime. Kurang mat ipapasweldo da. Ay, gayam. Nakadanon kan ni sir. Amat maturog ka tunggal dutim. Sino tinanghidanon iti dayta? Taglaban kami. Pare, kinunakmutan kan ka. Asaan ka amat maturog no dutim? Sa anak matamat maturog ah. Anya asaan? Adda video amang panagnag. Anya? Adda nang ibidyo kanyak? Amo matan dagiti kakadwa tayo. Ay sus. Bayam ah. Ikatandak ano kayat da? Nagado pagtrabahuan dita. Anyat ko nam. Inikat da ka iti trabahom? Inikat dak nga rod. Anyat ti makagapo? Nawan. Kinurso na dadaklaeng. Kastaman ng tirason mo, idi inikat da ka iti sigod anak trabahwam. Ngam kinapudno na, inikat da ka gaputan na reklamo kan sadot ka. Nagtal na ka. Ay, may kamanuday tan at trabahom, Ray. Di ka pa'y agbayag met iti trabahom. Gapu iti madi nga ugalim. Ay, kasano tayo nga ruden ngay? Awan manen makukwarta tayo.
Awanen, ti masapsapul tayo dito balay. Makamo dita na. Ay nare, balbaliwan ti kasta nga ugalim. Taaging gaan na reklamo kan nasadot ka. Ay kastam atalagan. Aglaklakay kalatan a pasukat-sukat iti trabahom. Kasanon ti pamilyam. Agbisin tayo no kasta, Ray! Aggaget ka, tapno saan ka ang maawanan iti panggedan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag ng oras kada kayo amin.